I knjiga o to otkrivenje i čerjena peste but vizije, kola omanuš kastronav Jovan priminđa kad hinele ko izgnanstvo ko grčko ostrvo Patmos. I najverovatno da najpenđarutniji vizija adijaj koja vičime štar jahačija oti apokalips. Buđe ne dikena da akava proroštvo vačeri o to sud, na primer, a menđana da i knjiga o to otkrivenje sadržini opečatija o trube hem očare. A but biblijska učitelja kola vačerena o to kala trin stvari, dva opečati o trube hem očare, ko vla radi nipe o to sudo, i omanušava čerena o sudo to pečati, o sudo to trube, o sudo to čare. Ali meva čera o tome džike dikaja e devlesor olafi, pogrešno te razumina da opečatija povezi mesa je devlesor o sudo. A kana dozvolinma je kratko te večeravo to duj stvarja. O štarto hem o panšto. O panšto vačeri o to čoriba o progonstvu. I adava radinipe o kolendar kas odevel poštuini kasi si edevlese ugodno svedočanstvo kola svedočinena sarbisovaljani o to lafije devlesor. Odevel na kaznini, ovom na osudini okolen kasi si jesav ko svedočanstvo. I akate na radinipe da on susretinena pa se devlesor sudo, nego oni progonime o to neprijatelj. Ako aver pečati, o šovto pečati dikaja da je devlesoro gnev obes e devlesoro e bakroresoro kastar vačeri, a te vačeri da i objavi me, ali na počini ko šovto pečati. A men dikaja da je devlesoro gnev počini kad od trube osudnja počinjena. I adale se pala je pogrešno i biblijski netačno, te dikeo pečatija da i povezi me nesar sa devlesoro sudo. O prva šov ništa na nolen veze sa devlesoro sudo, nego i solen sa o aktivnost ene prijateljestoro jedvaka pokaži naptomeđe koja maro proučavanje kana. Adale se lentumari Biblija i dikjen mancaro otkrivenje, a o šov to šero. Meka dikav, ando texus receptus, kovaj samo grčki, i ka prevedi navle bukvalno, a do kada vače rava, ano lafik poredosled savo pojavini peko grčko tekst. A menka obrati na pažnja koda vaso o Jovan vačeri, a na sušu najave ramanu šasusika vena, jer mli svrha na ne tu te slažinetu ili te naslažinetu mancar, nego mli svrha dok dikaja devlesro lafi zajedno, mangavate o velemen privilegija, tebi vodinavato men kroz zadava, ali tu i njan odgovorno, te a ne zaključak, i to ventu akala zaključkija kolaka utičinjeno protlo životi. A da se ajdete počinano kava uzbudljivo deo to lile devlesro. Prvo stiho. Tegani dikljum sarobakroro. Obakroro na ne niko ver nego Mesije. O Ješua Hamašije, o Isus Hrist. Tegani dikljum sar obakroro pagela jek o to pečati. Čak iako obakroro pagela ili pravela dla pečatija, oko vas olela tan na nečer do olestar ili to devel. Jedva počini to vel pojasno ket kavađu tato pečati, to jest oštarto pečati. A oko vas odikaja, a davaj palo vreme emesijasor, so devel odredinđa, a davao neprijatelj na funkcionišini sa rovsom angela, nego jedino ket pađona kala pečatija, samo tad ovšajo neprijatelj te funkcionišini. I davaj o aktivnost neprijateljesora na devlesor. Pale, kačitina, ano prvo stih. Tega ne dikljum sarobakroro pagela jek o to pečatije. Išunđum je ke o to štar dživde bićija sar glasoja. Ne same Biblija kale živa bića vičinena zveri u dvaju redu,
ali na radinipe oto proročko zverso i carstvo, nego radinipe oto štar životinje, stvorenja, kolaj, anglotrone devlesoro, kola obožavinene i slavinene devle danjujem noću, to je divestem račate, i katena radinipe oti imperija, nego radinipe oto nebeska bićija. I onda je kolendar oto štar dživde bićija, vačeri glasoja, zoralo sarogrom, a so penela, ko prvo stih, penela ava i dik. A da lese bitno te krenina, te pokreninamen premalo otkrivenje devlesoro. Te pomerinamen te bišunaja devleso lafi, te dozvolina olafi devlesoro, te delamen perspektiva je davaju cilj avahem dik kanal. Duj stih. Dikljum i eče parnogras. A kana but vajntova pažljiva jer džana, da ko otkrivenje ko dešenjato šero, kad radinipe oto dujto dolaze ke mesijasoro, dikaj da ovo velako parnogras, pa osoton magela te čerel protiv nešto da lestar je davaj protivno pojavljivanje. Vačerio ko lestar kovaka mangel peste pokažini sar mesija, ali ko realnost ovi o antihrist. Pale kad je kao dujto stipenela dikljum, i eče parnogras hem uproleste bešela u kova i čerđa džidajka. Džidajka davaj je k vojno termin. I džidajka hem istrela. I u kovah su karaka, da ka koristini akava oružje, akja sila da bi čerela nešto, a primetinen su očeri. I penela olese din do kruna. A kad te na radinipe dodvel din džaledja krun. Odel dozvolin dža, ali but teolozi dikena da kavaj nešto da din do oleste za jeka vreme. I o sve to kova prihvatinija kale i hinole, znači džidajka, hinole kruna, olese i klistilo ste pobedini, dželo sar pobedniko i valjanite pobedini. A davaj je k izrazano idiom, davaj da si objektiv, da ova lote pobedinio sveto. A ova dva čerđa, je davajke dva čeri, da tebi pobedini, valjanite pobedini, dva značenje da je uspešno. I sijamen, znači neko kakva koristini vojska, tebi pobedinio sveto, osvojinio sveto, ajde ti kako dujto pečati, ano trito stih. Kad obakroro pagljao dujto pečati, šunđum saro dujto dživdo biće penela, isto stvaro ava hemdik. I klilo od dujto gras, i akava gras na neparno, nego ovi lolo. I uproleste bešela okova, znači ko bešela oprololo gras, olese dindo vlast, ili dozvoli mele se tari puvtelelo mir. Oparno gras prestavini pobed. Nešto kova nela, nešto ko podređivanja i džanako nesave kulture, da kad nekom angela te podredini pe, čuvela parni zastava. A dja parni zastava znači ni menjum pobedi me, menjum porazi me i odustani nava. I je dava o prvo jahači, o pobedini, ali i soka čerel, nakon soka pobedini, kad si delo miro ti puv. I diken pale, o štarto stih. I klilo dujto gras. Jagale lolo. I uproleste bešela kova dobinđa vlast, znači ole se dozvoli medava, tari puvte lelo mir. I o manuša, maškara pumende, te mudarempe. Znači, akava vođstvo talo leste na ne mir, nego o manuša počinjate činempe.
Jedva karakterišini akava dujto pečati, a primetinen sar završini i lesedin do baromači. Zapamtine, so pisini o to prvo jahači ko parnogras dvajda pobedini, a sovačeri o to dujto jahači ko vakolologras penela da lela o mir i buđene koven mudarde, koven činde, a primetin da olej si zapamtine na kava baromači. Kanao panšto stih. Kad obakroro pagljao trito pečati, šunđum saro trito dživdo biće penela isto stvaro, ava hemdik i dikljum i eče kalogras. Hemu proleste bešela okova, kova i čerđa, vaga ano plovas. I šunđum nesavo glaso sar maškaroštar dživde bićija penela. Jek kilo dživ ili 3 kilja ječam za kijek dnevnica. Okova su i sjemena katejano kava trito pečati, a 2 je kalogras. Kalo predstavini zarazno bolest, smrt, ali ako te dikaje nešto. Dikaja da ovi kjola i sole vaga. Sođa naoti vaga no da va vreme, a da va koristi me te merini pe nešto te bi odredini pe i cena je da vajo kontekst. Jer ostvarija kolava čerdemđe nakon sohinole i vaga ili skala, a da vaj da i cena o to dživ koštini dnevnica je dvajnele plata za jek dive i da bi činea dživ valjani će celo dive tebi za jek kilo. Znači dvajnele skupo i isto penela da normalno da vaj bud pojeftino, ali 3 kilja zako dive buti so značini da ocene od ti hrana uštena. A kad uštena, pa kad je glad, a o mesije vačeri, tako zadnja dive isto vel glad. Isto ven bolestija, kao ven zarazna bolestija, i je džahar isto dikaje da kao ven potresija, zemljena potresija, kola kao utičinen prepreka za ki hrana, tebi dela pe manušenđe, znači prva vela tama ili mrak so značini smrt, jer i cena od tih hrana uštela a da vas značini da na nedovoljno ili kratko o narodosa i hrana. Ali završini sa jek veoma unikatno način. Penela, a zako ulje, zaki mol ma oštetin značini. Znači ma ponašin tu nepravedno pala daleja. So značini o ulje o to duh, a i mol radost. So značini da kolaka pirenko duh kao velne radost, a va značini ma zaustavin o rad eduhesro maškarolestro narodo, naka štite lelpe amaro radost cose, a da lese so amaro radost na ne osnovi meoto stvarija kako akava svetu. Zapamtinen da dikaja da i si pobeda, znači da omir lelape i da va dujto din dole se baro mači, otrito i sole vaga kovasta, zbog i kriza hrana, nedostatak, i na nedovoljno falini hrana, setinen tumen do kavađio štarto pečati. Koje je tato stiha kanajnja? Kad obakroro paglja o štarto pečati, šunđumo glaso o to štarto dživdo, biće sar penela. Ava hendik. I dikljum i eće sivo gras. Savik boja, a kad te grčko lafi kloros dikavano leste, a kloros značini lafi kova koristi me za koje elementi
kovačerela o elementi je to ven zelena. Znači, na nesar nešto aver, da sole tačke ili nešto, dva je pogrešno penđareva u grčko lafi, jer u stvari kateva čeri zeleno. Na sivo, nego zeleno i karaka da dava zeleno, kovajko grčko jezik, to jest pojavini pejeno hebrejsko, a povezime sa zeleno, a i sole veze sa bolhem, sa patnje. O zeleno premalo Jeremija 3 štarto simbolizuje ini bolhem patnja i hrvačeri, da omanušaka čeren pumareva stencar somangena solengovođi mangela, jer dava nela but patnje sariđu vlike dvajanite bihani. I da lese o mujajmanu šengre kolapati nena, bukvalno hebrejsko lafi, vačeri daka promeni nempe. Vačeri je to izvor bola. Je da lese dikem ponovo je tato stih. I kad pravđa o štarto pečati, šunđum o glaso to štarto dživdobiće sarpenela avahem dik. I dikljum, i dik zeleno gras. A okovakova bešela, katej si promjena, ako nadikeja originalno jezik, onda ka propusti nekava. Svako puti ili prva 3 puti, kje dva čeri od okovakova bešela, mislim, opro gras i koristinu jednostavno lafi upro lesti, kada vajko štarto pečati si nešto unikatno, a kavana ne lafi epi, nego koristini lafi epano. A dva značinite beše, ali ko superiorno način i razlog so se katej si promjena, da bi privocini pažnja, da kate nešto jedinstveno i posebno kade sinipe, nešto superiorno u vezija ka vašo to gras. I jek grad u proleste i pdiken leso lafi, to jest leso anav vačerija kate, a lesoro anav hinele meriba i odmah palo leste džala i neo hades, ohad. Te pučavtum, ime o Mesija, penela da lote uvela men živdi pena, lote mu udari nego te del životi i te dele obilno, ali o neprijatelj. Ov vačeri a te anel bol patnja, ov raduini peanu patnja verenger. I da lese lesoro anavići me smrt i zapamtine. Opakao džala palo leste o hades, a primetinen s ovačeri i obratinen pažnja, jer kad te počinite ovel veoma interesantno, a da vaj zadnju deo toto stig penela i lese din do, znači autoritet do binđa upreder jek četvrtine pujakir manušender, te mu darenlen mačeja, znači nole autoriteto pre četvrtina manuša, i te mu darje manušen mačeja, setinen to menoduito graso i nole, jahači baromači, i te čerela da vasa bokalip najs, ođe na auto trito jahači, i ceno ti hrana pobari, a vade si nipe kad i glad, i o smrt pa da vaju o štarto gras. I o životinje, zaraznahem divlja životinje, znači kedi kaja koji si problemi o životinje, a vena, ano grad kedi si problemi, ona vena premalo ljudsko rod, i di kaja da vakroz i koronavirus, a katen Izrael, o neprijatelje, a vena, kedo manušaj nelano lockdown, pandle, onda o životinje vena, jer na dobi nena hrana, normalno je da lese o neprijatelj, to jest o životinje i kljona. I primetinen soka te vačeri, o lesedin do autoritet te mudari, četvrtina, štarto deo epuvjakoro. Vačeri kad te da ovladini, da pobedini, da a da va glad uproka va sveto,
Iekatera dini pedalestar su dikaja kotrito jahači, a mangavate diken da oštarto koavići ime smrt i da ohadezemo pakao džana i nepalo leste, dvana neo mesija, a dva i neprijatelj. I ovi povezi me, ko prvo, ko dujtohem, ko štarto jahači. Ode velna ne izvor to sakala stvarja, a kavana ne deo je da vlese o to sudo, a kava i deo o to satansko delovanje. I da vaka vodinja kala stvarja, o kolestar kova dobini, kova mudari, o to glad, o to nestabilnost, kova kanelo, to kava glad, i sada vas dla stvarja, kale garen ano jek sezona, ko teka vel baro progonstvo za kovernici. Jer amen ka pričina ponovo adalestar, jer amen ka pričina od protivo to zlo, kova mangela te vladini, koja je klistilo te pobedini, jer davaj pogrešnu manifestaciju to mesije. Ova veliku parnogras, ali ovna predstavini ništa, so na nečisto pravednost, jer ovo predstavini o smrt, a opakao pratinle. A kava vajanite dikha oto štarto jahači. Ništa na ne veze da lejate devlestri aktivnosti, nego i sole veze sa oto aktivnosti neprijatelja soro. Jedi aktivnost i konačno o progonstvo oto prava vernice, o pašto pečati kanel, devlestro gnevko akizli nipe kodala sudo, to jest očare. Mli nada da kava kratko proučavanje dela tu bolje razumevanje, dok pire kroz akala stihije zajedno manca, te posebno to velto pravilno razumevanje svoje značenje o to, aka ja vizije kova Jovan primini o to štarje hačija od apokalipse. Hvala od Ikea, džijever epizoda, neko dvel blagosloveni tu, šalom, o to Izrael. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tute podelinele averencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaje tute zapratine kava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene devlese ti istina, hem lese ti volja. Verujnaje da kojem blagoslovi ne i da sareo kola kaseka podelinen takođe ka priminene devlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.